Reka twongere tuguhereze ikaze kuri Kora TV show, twongere tukubwira ati umeze ute, abari hirya no hino hatandukanye, abari muri West, abari muri North, abari muri East, abari muri South, ndetse yewe n'abari mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abantu badukurikira bari hanze y'igihugu. Nizere ko buri kimwe cyose kimeze neza, nizere ko buri umwe wese ameze neza kandi ibintu byose biri kugenda neza. Kandi nanone reka dukomeze kwihanganisha abantu bari hari hakurya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abantu bari i Goma. Ni ukuri nimukomere, buriya uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza. Uyu munsi hashobora kuba hari imidugararo, ejo hakaba ibintu bitandukanye n'ibyo watekerezaga. Hanyuma nk'uko mubizi, kuri ubu tariki 26 nibwo itangazo ryasohotse, M23 ivuga ko yafashe umujyi wa Goma. Byinshi abantu bari biteze ni ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino, imbuga nkoranyambaga zaranditse bandika ibintu bigiye bitandukanye, yaba ku ruhande rw'abari kuri M23, yaba ku ruhande rw'abari kuri FARDC. Buri wese yagiye yandika ibintu bigiye bitandukanye. Benshi bari kwibaza se kuba iyi ntambara yabaye bigiye gutuma kari agace k'Igoma kaba igihugu cya M23 cyangwa hari wenda hari andi mategeko bagenderaho. Nucikwe n'iki cyegeranyo naguteguriye, aho tugiye kureba byinshi mu bigenderwaho bari gushinga akantu gatoya cyangwa agace gato mu gihugu gashobora kuba gahinduka igihugu bwacyo kakigenga, ndetse yewe kakaba igihugu cyemewe n'amategeko. Ibi ni bimwe twakusanyije twifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo ibinyamakuru nka New Times ndetse n'Igihe. Wakoze cyane Domize, reka nziho gatoya. Ni amatangazo menshi yagiye aca ku mbuga nkoranyambaga, ni ahantu henshi. Birashoboka ko uramutse ufunguye interineti yawe nta kindi kintu wahita ugwaho sibye imirwano iri kuba hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abantu benshi byabateye ubwoba, abantu benshi batangiye kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse yewe byatumye abantu benshi bumva ko hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe. Ubwo benshi babipfiragamo aba basirikare ku mpande zombi, ndetse yewe sibyo gusa na bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu, abaturage 5 bitabye Imana, abandi barenga 30 barakomereka. Ikibazo gikomeye cyane, ese ibi bintu bizarangira gute? Ese koko ubwo M23 yamaze kuvuga ko yafashe umujyi wa Goma, byashoboka kandi se byanakunda ko uyu mujyi wa Goma ugiye kuba igihugu cya M23 mu buryo bworoshye? Byaba biborohereye kukigeraho? Ese amategeko mpuzamahanga bivugaho iki ku kuba igihugu cyakiyomora ku kindi kikaba igihugu cyigenga kitari muri kuri cya gihugu cyari gisanzwe kiriho? Ese ibi byakunda? Mu gihe uyu mujyi wa Goma wafatwaga nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, wamaze kugera mu biganza by'umutwe wa M23, benshi bari kwibaza niba bishoboka ko M23 ishobora kuguma muri iyi ntara hanyuma hagahinduka igihugu cyabo cyemewe n'amategeko mpuzamahanga, nk'uko byageze muri Sudani mu mwaka wa 2011. Mu ijoro ryo ku itariki 26 umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Goma nyuma yo gufungira amazi n'umuriro abawutuyemo, ndetse no gufunga inzira zose haba izo mu kirere n'izo mu mazi. Ndetse nyuma yo gufata uyu mujyi wa Goma, bivugwa ko intara ya ruguru yose iri mu biganza bya M23. Uyu mutwe wa M23 uravuga kuri kurwana intambara yo kwibohora, dore ko bamwe mu barwanyi bayo batangiye kugenda mu ngo z'abaturage babahumuriza, ari nako bafata bimwe mu bikoresho bya FARDC, by'ingabo za FARDC zataye. Ndetse yewe zimwe mu ngabo za FARDC zamanitse amaboko zivuga ko zatsinzwe, aribwo bamwe bajyanywe mu Rwanda bakabanza gusakwa, ibintu byose bakabanza
bikuraho ndetse bakavuga ko leta y'u Rwanda iri buze kubafasha. Aba basirikare bavuze ko batsinzwe, ko bagomba kumanika amaboko. Iki ni kimwe mu bintu bigaragaza ko intambara ikomeye kandi itoroheje. Ese nyuma y'ibi bintu byose, nyuma y'uko gutsindwa kwa bamwe bagaragaje ko batsinzwe, nyuma y'ibintu byose biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birashoboka cyangwa biraza gukunda ko aka gace ka Goma ndetse yewe wafatwaga nk'umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ingabo za M23 ziraza kubigira agace kayo, kikaba igihugu cyayo bakakigumamo, cyangwa hari ibindi bintu biza kugenderwaho mu mategeko. Dore bimwe mu bintu utarizi kugira ngo igihugu gikatwemo ibice bibiri, ntabwo bigendera ku ntambara gusa. Abantu benshi bari bazi ko kigendera ku ntambara, ndetse yewe benshi batekerezaga ko kugira ngo igihugu gikatwemo ibice bibiri hagomba kuba habayeho intambara. Ahubwo hari icyo amategeko mpuzamahanga bivuga kugira ngo bemere ko igihugu cyabonye ubwigenge. Ni amategeko 6. Aya mategeko tugiye kuyakubwira, ndetse yewe nawe uzi gutekereza mu nyurabwenge byawe, ese ibintu nibikomeza gutya biraza kugenda gute? Itegeko rya mbere, igihugu cyemerwa ku rwego mpuzamahanga mu gice cyakaswemo ibice bibiri cyangwa se birenze, binyuze mu bwumvikane. Abaturage ndetse nabo batoye, aho urugero rwa hafi ni mu mwaka w'1993 ubwo Czechoslovakia yavuyemo ibihugu bibiri, aricyo Czech Republic na Slovakia aricyo gihugu cya kabiri. Itegeko rya kabiri rivuga ko igihe abantu barwaniye cyane cyane uburenganzira bwabo hanyuma bagahita bigenga nk'uko bikubiye mu ngingo y'amategeko ya UN. Iri tegeko niryo ryagendewe mu mwaka wa 2011. Sudani y'Epfo yiyomora kuri Sudani kubera intambara abaturage bari bamaze kurambirwa kurwana, ndetse Kosovo ubwo yiyomoraga kuri Serbia mu mwaka wa 2008. Itegeko rya gatatu ryatumye igihugu cyiyomora ku kindi kikaba igihugu cyigenga ni ubumwe bw'ibihugu, n'ihame rigaragara mu ngingo ya 2 umurongo wa 4 w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye UN Charter. Iri tegeko ribuza ko imipaka y'igihugu ihinduka ku gahato, aho bishobora kuba igihugu kibyemeye ko gicikamo kabiri, cyangwa se bikaba mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwa muntu. Itegeko rya 4, intambara nayo ishobora kuba yatuma igihugu gicikamo kabiri, gusa kenshi na kenshi ntabwo biba byemewe n'imiryango mpuzamahanga. Aho urugero ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu ntambara ya kabiri y'isi, aho Koreya y'isi icikamo ibice bibiri. Itegeko rya 6 naryo tegeko rya nyuma bagenderaho kugira ngo bemere ko igihugu cyigenga, ndetse yewe kiba igihugu cyemewe n'amategeko mpuzamahanga, niryo rya nyuma tugiye kuvugaho. Ni itegeko rigira riti kuganirwa ku rwego mpuzamahanga, hanyuma bagasanga mu rwego rwo kwirinda intambara no kugarura amahoro byaba byiza batandukanyije igihugu mo kabiri. Ibi niyo mategeko agenderwaho kugira ngo igihugu kibashe kuba cyacikamo ibice bibiri. Ese aya mategeko araza kurengera M23 cyangwa biraza gusoza n'ubundi igihugu cya Kongo cyugumye ari igihugu kimwe? Ibi ni bimwe mu bintu abantu bari kubaza byinshi cyane. Ese ubundi dusubiye inyuma mu mateka, iki gihugu ni iyihe mpamvu biri gutuma biri kugenda gutya? Mbere y'uko ngusubiza gatoya, reka dusubire inyuma. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuba wafata agace ngo uhita ukita igihugu cyawe hanyuma ngo hahite hemerwa ku rwego mpuzamahanga. Bisaba kwerekana impamvu zikomeye zituma ako gace gashaka kwiyomora ku gihugu.
bimwe mu bishoboka kugira ngo agace kemerwe ku rwego mpuzamahanga, hariho inzira y'ubwumvikane ku gihugu kigiye gukatwamo ikindi n'icyo bagiye gukatamo kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, kurinda no kurwanira uburenganzira bwa muntu. Ibi ni byo bintu ubundi urwego mpuzamahanga ruba rukeneye kugira ngo igihugu kiyomore ku kindi. Mu gihe utari kurinda no guharanira amahoro, ntabwo byakunda ko ka gace ugahabwa, ndetse biba bigoye cyane. Ese mbere y'uko dusoza iki cyegeranyo cyacu, ubundi ni ikihe kintu gikomeye M23 irimo irapfa na FARDC cyangwa irimo irapfa na Congo, ku rwego rw'uko abantu batangira gutekereza ko iyi ntambara ishobora kuba yagira ingaruka nyinshi cyane ku bantu baturanye n'iki gihugu cya Congo, ndetse cyane cyane ku mupaka wa Petit Barriere na Grand Barriere uhuza u Rwanda na Congo? Ni ikihe kintu gikomeye barimo barapfa? Ubundi M23 ni umutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umwuka mubi hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomoka ku bibazo bya politiki, ubwoko ndetse n'umutekano muke mu karere. Ku bijyanye n'icyo bapfa, twe tugiye kureba ikintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 bashobora kuba bapfa. Ikintu cya mbere bapfa ni ubuhungiro bw'abatutsi b'abanyekongo. M23 ikunda kuvuga ko irwanira guharanira uburenganzira bw'abatutsi b'abanyekongo, bavuga ko babangamirwa, bahohoterwa mu gihugu cyabo bitewe no kuvuga Ikinyarwanda. Ikintu cya kabiri bapfa harimo na politike mpuzamahanga. Wakibaza ati gute? Hari ibirego bivuga ko ibihugu bimwe byo mu karere, cyane cyane u Rwanda, bishyigikiye M23, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yo ivuga ko ari ukwivanga mu miyoborere. Ikindi kintu cya gatatu bapfa ni ubukungu. Uburasirazuba bwa Congo bwuzuye umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro, kandi bikurura amakimbirane hagati y'amatsinda yitwaje intwaro. Ikindi kintu cya kane bapfa kunanirwa k'ubuyobozi bwa Congo. Leta ya Congo yagiye inengwa kudashobora kurinda abaturage bayo no kugarura umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mbese ibyo ni byo bintu bishobora kuba biri gutuma intambara itutumba hagati ya M23 na FARDC, aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese umuyobozi wa Congo ntatemera kujya mu kanama nkemurampaka, biraza kugenda gute? Ese ikindi kibazo, twitega iki hagati y'iyi mirwano iri kubaho muri aya matsinda abiri? Haraza kuvamo iki? Ese abaturage niba ari buze kuhashirira? Twibuke neza ko intambara isenya itubaka. Ikindi kandi nanone twibuke neza ko bitapfa korohera Congo gutanga kariya gace k'Igoma. Biraza kurangira gute? Ese biraza gukunda ko wa mugani M23 itwara kariya gace kakaba akayo nk'igihugu? Ese amategeko mpuzamahanga araza kubyemera, cyangwa biraza gusaba imbaraga z'umurengera? Biraza kugenda gute? Twitega iki hagati y'aya matsinda abiri, ariyo FARDC ndetse we M23, iyi nenga ko ishobora gukorana n'umutwe wa FDLR? Twitega iki? Amakuru yacu, reka nizere ko niba uri umuntu wumva vuba cyangwa ari umuntu ukunda gukurikirana ibintu bya politiki, wumvishije ibintu bigenderwaho kugira ngo igihugu kiyomore ku kindi. Ese ibi ngibi biraza gukunda cyangwa intambara irakomeza itutumbe? Ku munsi w'ejo tariki 27 nibwo mu karere ka Rubavu ibintu byari bimeze nabi, abantu batangiye guhunga, ndetse yewe zimwe mu modoka zamanukaga zijya mu karere ka Rubavu zivuye mu ntara zigiye zitandukanye, ntabwo zigeraga ziri kuboneka. Abantu bakomeje gutekereza ndetse bibaza
amaherezo y'iyi ntambara ariko bakabura igisubizo. Abantu benshi bari kwibaza se ibi bintu biraza kurangira gute? Ariko wenda umutwe uharanira amahoro UN twizeye neza kuri gusa kubikemura neza. Ikindi nanone, niba uri umuntu ukunda gukurikirana ibintu bya politike cyane, muri aya mategeko twumvishije ko intambara nubwo igenderwaho mu gutandukanya ibihugu ariko ni gakeya cyane. Ese biraza gukunda cyangwa M23 irakomeza ishake izindi mpamvu zishobora kuba zatuma aka gace kaguma kaba kayo bwite? Ntuzacikwe na documentary cyangwa icyegeranyo tuzagukorera kuri ejo. Turi kuvuga amateka ya M23 n'icyo byayisabye kugira ngo igere muri Congo, n'imbaraga zayisabye, ndetse yewe na bamwe mu bantu bari kuyishyigikira cyane muri iyi minsi. Ntuzacikwe. Wakoze cyane kubana nanjye. Wari uri kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa. Ikinyamakuru nta kindi ni Kora TV show. Nizere ko umeze neza buri hirya no hino hatandukanye. Niba ukeneye kumenya byinshi byimbitse kuri iyi mirwano iri kubera muri Congo, byinshi byimbitse ku makuru ya M23 ndetse yewe na FDLR ifatanyije na FARDC, ntuva ahangaha udakanze subscribe niba ariyo nshuro yawe ya mbere. Ikindi kandi nanone, niba ukeneye kumenya byinshi byimbitse kuri aya makuru, wandike muri comment. Icyo tugusezeranyije ni kimwe, nuko tuza kugushakira inkuru zicukumbuye ndetse yewe ziri butwereke neza amaherezo y'uyu murwano watangiye mu kwezi kwa mbere. Ntuzacikwe. Wari uri kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa nk'uko bisanzwe, imbata y'amateka, umugaragu wo gusoma. Wakoze cyane kubana nanjye, ndagukunda cyane. Ibihe byiza kuri bamwe bose badukurikiye. Dukomeza kwihanganisha abantu bari hirya no hino mu gihugu ndetse yewe n'abantu bari Goma. Niba ufite umuvandimwe, abantu basenga, mukomeze kubasengera. Ikindi nanone, biba ari ibishobotse wakoresha ibishoboka byose ukamuhungisha, kuko intambara rimwe na rimwe irasenya ntabwo yubaka. Ikindi nanone, ubuzima bw'abantu burahagendera kandi yewe ubuzima bwinshi. Wakoze cyane kubana natwe, turagukunda cyane. Komeza kugira ibihe byiza n'igicamunsi cyiza. Ibihe byiza kuri bamwe bose badukurikiye. We love you so much.